Oleh rice lemon siam na sani Buhfai lem atak thang ber tur hetiang company thia hun to ni achan chu paisa chanan na satak ani theya mitam takin paisa chan pha thin ni atak emoti nan lo leipal thin boxia mithen khatan chuanin sumdon na lok tak poni mai thema ro chu teng sumdon nei chu scam tiang neng kain thumun do rang ania chan chu thil lem hmangin an sumdonga ti khanin thin khatin an paisa tam tham tak te paisa nei chun te khan lo chan pha ta thina uyam tak zeta ni chinlok taila asaw ni om lawa chuwangin lo hrithiam don ne तो इस तरीके से उसके बाद इस कचरे को बड़ी सी मशीन में डालकर अच्छे से साफ किया जाता है। इसके बाद plastic man siam ani ai amaro chu Buhfai tak ne nai an lo zia chona kina kan tilanga e pakhat pa pon lai fuwa alungoi lo hle ne asila Buhfai tak emoten amaro jo sinna tang khan Buhfai lem aleman siam chupani zia aran tilanga aran fin fiane जहाँ इसकी और अच्छी तरीके से सफाई की जाती है। उसके बाद इसको फिर से एक तीसरी मशीन में डाला जाता है जहाँ ये मशीन प्लास्टिक को चावल के रूप में छोटा-छोटा काटकर बाहर निकालती है। उसके बाद इस नकली चावल को पैक करके मार्केट में बेचती है। ole he po hian lo lei fu ani oma alem he Buhfai lem he asil chin don ne chin taila eta tang hin alem an izia aran fin fiane alei to kher chorinam alei chunjom chorinam to lo ne he po hian ole he in chin taila rice tak le rice lem kha Buhfai lem le Buhfai tak kha aran tilanga achung zo kami hi Buhfai lem an siam chop kha ne noi zo kami hi Buhfai tak tak kha ne tian alem le atak session the na turin aran pholang ani अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो वो ऊपर तैरते रहेंगे तो समझ जाना कि दूसरा इसको hetiang Buhfai lem siam na khol industry factory hi theni to se achan chu mitam takin in bum na an tok theya an paisa chan pha theini chan chu paisa hi yama ha taka tho choni phei chonin then khat ten ol sam taka mon tum thini chu athalem lo ne